andi ɗani seydu keral no woodi piiji da yeeto goɗɗo e waɗu goɗɗum sabu ko yeɗɗamo e waɗu kon ronka wadde nanda sa andi ɗum mi faami voilà donc piiji goo a deƴƴeti soit a waɗay soit a deƴƴa soit inna an ɗo wawno wadde ɗum kono ta index goɗɗo en waɗu an wa par ce que ɗum no waɗa o ronka wadde sa ɗon kadi o gonga mo sabu yimɓe busno o ronka wadde piiji hay payku ko ndaaro hay payku ma hino wawno ɗo hara kum programme no hoore makko janggoygol kono le seul fait que accetamo kanko tun free o waɗa ko faala wadde kon ko impression que hiɗa iwtiri ɓawa ɗenenamo kon ɗo watta harayɗa interdisible mo yo waɗu ko ɗum paykuma sa accitimo foofi kanko tun o foofi tranquillement piiji buso wanna hoore makko anda en fait ara o feeta imposé de moƴƴa par ce que ñande goo mi koto mi yaani jugol ballon donc en gros c'est ça donc ko debbo hani wañade kadi ko debbo neata gorko hanani adde ɗin délirji ko debbo arta inne waɗu ni rondo ɗum ɗo ƴetto projet ɗo ɗum no ara no nani debbo par ce que ko rôle debbo en fait ɗum si debbo ari waajike ma haray ko a fiére par ce que c'est soit haray mo yiɗuma soit haray emo yurmama soit emo ƴettitirma comme ɓiɗɗo makko tu vois haray renforcete jonte courage kono gorko kayno ma wanni o ça passe pas bien ni na non fiide makko affaire sentiment kono ka mental ine ono moƴƴinira noon gorko susata gorko goyno mo waɗ ɗum ɗo ko ɗum fayɓe goyno joga mawɓe mum fayɓe goyno doga par ce que mawɗo on haray hay so beppoy ko innimo yo beppoy non accitumo o foofa mon frère o beppana hoore makko haray mo andi ko watte ko wattake ayi sa faala jannude goɗɗo yo waɗu goɗɗum say ko a gorko a waɗay o yiya sa waɗi o yii simo faala wadde o jembeɗe sa faala ɓiɗɗo ma juuɗu immi subaka juula sa immike o juuli mo yiide tan immo juula o ara o jembe kono sa dari ka innugol mo immo juula o ƴettitira ɗum wasi tawi ko dongal pression wonda wadde mo kaɗa force de mo tu vois no sabu ɗum ɗon tum mo wawi salade complètement ko mantali men o wayi noon